Oh guys, naami karon sa Katunggan guys kay manguha mi og sari-sari guys. Usa sari-sari. Sari-sari good, sari-sari ka kinason ba? Oh. Manguha mi sari-sari ka kinason guys. Oh, Don Lax. Kadang mga kinason nga nangatkat ka di sa kahoy guys. Diya. Oh, kadang mga kahoy kana nangatkat diya. Pangwaon ko na namo ni Don Lax kay lami ko no kay na guys. Tara guys. Tara guys. Ba. Atak na mga guys. Mga kacilor, atak na si Don Lax nagbalding. Oh, asa naman? Guys. Rasos dakuan na ba? Oh, asa naman? Tara guys ay. Nara. Tara guys. Oh, pakita. Tara guys. Muna yung pangano guys. Oh, sus. Tara guys. Tara. Ano mo guys oh. Tara guys oh. Kita mo ni guys. Asa man? Tara guys ay na. Oh, nara. Muna yung bukuhan guys oh. Sarap. Guys. Oh, dara guys. Kat guys. Dara. Wana guys. Tara. Tara guys ay. Oh, nara guys. Guys ay. Muna model reskin na store guys. At ngotot pa gyud. Ay, kalame! Tinatapan. Alak, alame. Cute. Pares ka cute ya. Saan? Si Don Lax guys, nagpas arog kahoy kay amang isugnot. Imura ng tamakan. Muni tuway ko no guys ini. Burit. Kato si Kwan. Si Inday Jin. Paano pa mo? Oh, nara guys. Mukha guys oh. Guys, ang kuha guys. Nara guys.
guys. Tara oh. Nara. Ara guys. Duha na kabuk kamukha na guys. Duha na kabuk. Amo nang punon guys. Nabususok dre guys. Among kinason dire guys. Mangamang ra guys. Amo ra puniton. Pero guys oh. Kani siya guys. Sihi ni guys. Muna among gitawag og sari-sari ang among panguahon kay bisag unsa ba sihi.